Stade manini kw'isi afite ubushobozi bwo kwakira abantu benshi. Ku mwanya wa 10 turasanga The Borg El Arab Stadium, ni stade mu gihugu cya Misiri, ifite ubushobozi bwo kwakira abantu basaga 86,000, yubatswe mu mwaka wa 2007. Ku mwanya wa 9 turahasanga The Bukit Jalil National Stadium, ni stade yubatswe mu gihugu cya Malaysia, ifite ubushobozi bwo kwakira abantu basaga 100,000, ariko abantu ntarengwa ageneye kwakira ni 87,411 mu bikorwa by'umupira w'amaguru. Yubatswe mu mwaka wa 1998, we yakiraga imikino ya Commonwealth, ikoreshwa kandi ikipe y'igihugu yakina imikino mpuzamahanga yifashishwa mu kwakura amakonseri. Twavuga umuhanzi Asha yahakoreraga konseri. Ikipe mu gihugu cy'Ubwongereza ajya hakora pre-season, twavuga nk'ikipe ya Manchester United, Liverpool ndetse na Chelsea. Ku mwanya wa 8 ari Gelora Bung Karno Stadium, iyi stade ifite ubushobozi bwo kwakira abantu basaga 88,000, yafunguwe mu mwaka wa 1962, fungurwa n'uwari umukuru w'igihugu Sukarno. Ikindi kandi twayibutsa ko iyi stade ni mu gihugu cya Indonesia. Ku mwanya wa 7 turasanga Wembley, ni stade mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba ariyo stade nini, ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 90,000, yaje kuzura mu mwaka wa 2007, itwaye akayabo ka miliyoni 400 z'amayero. Iyi stade yayifashishwa mu kwakira imikino mpuzamahanga, twavuga nka UEFA Champions League ndetse n'ibikombe byo mu Bwongereza nka FA English Premier League. Ku mukinnyi Didier Drogba yari ahafitiye amateka agatatsindiye igitego. Ku mwanya wa 6 turasanga Louis Bowie United States of America, cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi stade yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 1922, yaje gukoreshwa mu kwakira imikino y'igikombe cy'isi. Imikino yabaye mu 1994 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 5 turasanga NB Stadium yo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ifite ubushobozi bwo kwakira abantu basaga 95,000, yubatswe mu mwaka wa 1989, yongera kuvugururwa ubwo igihugu cyiteguraga kwakira imikino y'igikombe cy'isi mu mwaka wa 2010. Ikindi kandi iyi stade ifite amateka akomeye ku baturage ba Afurika y'Epfo. Nyakwigendera Nelson Mandela niho hambere avugiye ijambo bwavaga muri gereza. Ku mwanya wa 4 turasanga Camp Nou, niyo nini cyane mu gihugu cya Spain, ko ifite ubushobozi bwo kwakira abantu basaga 100,000, yubatswe mu mwaka wa 1957. Iyi stade ya Camp Nou ikinirwa n'ikipe FC Barcelona, ikaba yihariye ukiri mu stade manini kw'isi y'ama equipe, kandi ikaba stade ya equipe yagiye ivugururwa inshuro nyinshi. Ku mwanya wa 3 turasanga Stade Azteca yo mu gihugu cya Mexique, ifite ubushobozi bwo kwakira abantu basaga 105,000. Iyi stade kandi ikinirwa n'ikipe y'igihugu ya Mexique, yubatswe mu mwaka wa 1966, yongera kuvugururwa mu mwaka wa 1986. Ifite amateka kuko ariyo stade imaze kwakira imikino ya nyuma 2 y'igikombe cy'isi. Aha twavuga mu mwaka wa 1970 no mwaka wa 1986. Ikindi gikomeye cyane niho umukinnyi Diego Maradona yatsindiye igitego cy'intoki yise Hand of God, ku Kinyarwanda twagereranya ikiganza cy'Imana. Ku mwanya wa 2 turasanga The Stade Lake Stadium yo mu gihugu cy'Ubuhinde, niyo stade ikipe y'igihugu y'Ubuhinde ikiniraho ndetse n'amakipe akomeye yo mu Buhinde, tukavuga nka East Bengal FC, Playad United, Mohammedani. Ifite ubushobozi bwo kwakira abantu basaga 120,000. Ku mwanya wa 1 turahasanga Grenada Mayday Stadium yo mu gihugu cya Korea ya Ruguru, niyo stade ya mbere ku isi, ifite ubushobozi bwo kwakira abantu basaga 150. Ikaba na stade ikinirwa n'ikipe y'igihugu ya Korea ya Ruguru, yuzuye mu mwaka wa 1989 mu kwezi kwa 5. Twifashishije urubuga factofan.com top 10 biggest football stadium world mu kubagezaho amastade manini ku isi mu kwakira abantu. Jean Bernard Mukundente ubifuriza amahoro y'Imana.